Ngiyabonga sihlalo lo hloniphekile wanamuhla. Ngicela ukuvusela ngiphinde ngivusele the Prime Minister indvuna likhona. Ngivusele bahlonishwa labakhona endlini. Nabo bonke nabasakati labakhona. Mr. Chairperson, ibito lami nginglazi uDonhlonishwa wasesiphofaneni. Sengibingelele ngakwenda konke Mr. Chairperson. Ngicela kungena indzabeni. Indzaba yami ecala ithi through you chair angikwende kube clear to the right honorable Prime Minister ukuthi kunembiko lesutfolile le ngifuna ukucala ngakho. Kunembiko lothi ke sutfola ku Finance Committee lecedza kusibikela wona lothi Prime Minister uthole imali noma ke uthethe imali ne cabinet yakhe lenganga 5.1 million US dollars yana tigebengu lesitigcine live le Maswati uthi ke lo mbiko le mali uyithola ngekuthi siba uyithola kulamaveki kuleli vele lile ngeshare nasemhlonishwa ngicela nje umhlonishwa adonsena letigebengu simane sihlale nje le ma deportees mhlonishwa Mr. Chairperson ngicela ukunike lesiswati lengalibeka ngoba mina ngifuna kubeka lesiswati lelisivele tigebengu sitigcinelele livele khashana lo nganginika lona ngizolisebenzisa sihlalo wami noma ungiyekele nje ngichubeke ngoba vele tigebengu lesitigcinele liqiniso lelo Mr. Chairperson mhlonishwa chairman so ululile uyacela nje ukuthi udonse leligama uneligama bahlonishwa kude longayahle ndzaba le laba ngekhathi ejele ukuthi sibabita siyesithini siye sisivakashi bahlonishwa ngoba sithina phela bayalungisiswa nabangene ngekhathi angathi noma ngiyitika kahle nibalishwa nabe ngiyafanhlanhlathanisho bahlonishwa so bayalungisiswa ngekhathi so kude lokho ngilongana mhlonishwa ngaphandle sokudosela leligama lelo nje ngiyabonga sihlalo ngihlukuhluku ubida nje kancane ngamabomu akho kodwa ke Mr. Chairperson angichubeke anganomuthi tete ivakashi today mina Chairperson nginikele ligama angeva ukuthi today tivakashi leti sivakashele sitigcine la event le Maswati leti qhamuka kulela livele likhashane ithi ke lenkulumo bagcinwe la event sase sinikwa ke imali kodwa imali enikwa ndunankulu ne cabinet yakhe akusiko kabi ke lokho ngoba vele sibagcinele kodwa naku le ngifuna sikubuke Chairperson ukuthi imali nayo ifika siyade ukuthi silive ihamba iyobekwapi lo mbuto uthi leni le mali ingayiyogcinwa la bekufanele ukuthi igcinwe khona ihambe iyogcinwa ku NDMA ngilo kumbuto lokhona kulendzaba ukuthi ayiyanga nganda kufanele igcinwe khona ngoba lo ngiduna nkulu namuhla Mr. Chairperson kuyavakala ukuthi abesebenta khona so lama abesebenta khona ka NDMA so lo mbuto ke uthi kudeni umkhonyovu lokhona lapho akusendi yini signal lethi lokuyibeka kwakhele kunenhloso thide ngoba phela imali delivery siyadata la tigcinwa khona kodwa bona ba decide ukuthi bayibeke kulenye indzawo leyo umhlonishwa beka lo ngiduna nkulu beka sebenza khona ngicubeke Chairperson ngekusho ke report ya AG ku page 49 item 12 kuvela lenye indzaba nalo ngicela kwendlula kuyo ithe officeini la lo ngiduna nkulu Chairperson kunema TV lathengiwe le nduna nkulu wathenge nga 1.2 million kodwa it report ithi maka wahlola AG kuma local shops angabita 13,000 kuya ku 50,000 kodwa lo nduna nkulu welive wawathenga nga 1.2 million Mr. Chairperson
lo ndunankulu siyade ukuthi uyade ukuthi live leMaswati linenkinga yekuthi bogogo losikhuluma bakangedelwa imali. Uthenga le TV lebita 50 ngemali lenganga 1.2 million uyade ukuthi live sicele imali ukukhentelwa kwabogogo yangabe khona. Uyade futhi ukuthi live lide imali ekufundisa abantwana Mr Chairperson. Labanye babo base baphumile kule live bayofuna imfundo lemahala ngoba yethu yadayisa. But lokungiyena angidunankulu welive uthini makathatha imali lengaka Mr Chairperson imvola benga lebita 50,000 yena ayithenge nga 1.2 million. Ngiyadlula Mr Chairperson. Number 3 wami uthi ku page 6 item 6.2 we finance report le sayithola ekomidini uthi sikhiphe imali noma ke uhulumende ukhiphe imali leya lebekumele iye ku commission yangayi le mali lo ndunankulu ne cabinet yakhe wakhanza kungasimqoka ukuthi le mali iyo yoseta eMaswati lengifuna ukuveta sihlalo ngilokuthi lo commission akasi mhlambe iproject ukuthi kwakhiwa titini noma sitolo ukuthi kuthengiswa timbahla kodwa lo commission labe kumixwa khona le mali yindzawo la kuvinjwa khona imphefumulo yeMaswati ukuthi eMaswati angafi nakafike khona aphile. Siyabuyela sibahlonishwa kuphinza lapho sibuyiselwa ukuthi kusukela ngalesikhathi ayivimbile bafa abantu yachitheka ingadi noma ngitiphi ke izathu la ngatibeka but sukela ngalelo langa imphefumulo beyiphuma kwashintsha nekuthi ke nyalo kalo commission naso uyakhona so khipha imali lenkulu eMaswati edeyona siyakhala kakhulu kule part leyo noma ngabe sekuyalungiseka edinzabeni lesidivile but kusukela kuleso sikhathi bekufa abantu bekufa abantu abethu bekufa eMaswati. Angicubeke Chairperson ngiyanga sekugcine nje indzaba yami leng number 4 kuma social media siyathola ukuthi kuma social media siyathola ukuthi uke kwaba nemingcwabo lena ngicina ngayo Mr Speaker utsinza kakhulu umphefumulo wami. Uke kwaba nemingcwabo ngalaka lo Mahasha la kwasuka khona liphoyisa ebusuku la hamba la eshanshi la shiya umngcwabo ngathi lalule disayina lamanye maja la shiya umngcwabo la hamba la eshanshi la uthatha lithulusi lelive labuya nalo labulala 2 emadodza kulowo mngcwabo kuthiwa bebothi umlilo lapha ngathi bawulitasana ngani kodwa la selihamba lo liyothatha lithulusi lelive lithulusi lalinikwe live lo phoyisa ukuthi avikele ngalo eMaswati but yena wafika la wabulala laMaswati ngale lithulusi. Honorable Chairperson ngibhlungu kakhulu ngalendzaba le umbuto ke lenginawo uthi abe minister wethu ndunankulu uyayadi lenzaba mangabe uyathi lenzaba angasitshela yini ukuthi likuphi leliphoyisa angasitshela yini ukuthi lo muntu loyo ugcinwe kuphi mangabe liqala ke langena nini kwathiwa uboshi mangabe uboshi kunini la indzaba yakhe kuyakhulunywa khona because Chairperson lesi lithulusi lelive lelaka lisebenzisa nyalo ke minister noma ke induna ithi Chairperson icela ukuthi kukhishwe imali umbudo wami uthi le mali leya kuyoyisebenzisa nje nyalo la icela masiyikhipha siyivumela sibahlonishwe iya kuyomholela inloyo ngoba seva ukuthi phela ungathi emahemim athi so ubuyela ugcoka uniform but so ushintshele kulenye indzawo la kasebenzela khona ngiyacabanga nje ukuthi labanengi seba move on kulendzaba le but ngiyala ku move on ngenhlanhla lenhle wangisida uNkulunkulu ngasinziswa ngesikhathi ngisinziswa Mr Chairperson bekakhola lamathuba mawuseyintombi ukuthi mhlawumbe ungasuka la umuve uthanza yena lo yamangabe lo wasakunyanyisile kodwa angikhonanga kwenda lokho ngathi nje ukuthi etimeni usibhekana nesimo sinje ngoba sinjalo ngithi ngendaba labanengi seba move on but for me I can't move on where impilo yeMaswati it matters. I can't move on ngithe ngiduna through you chair akasiphe sithombe ndunankulu ukuthi le mali yethu iyomholela inloyo sikhipha imithelo Maswati akhipha imithelo but bayade ukuthi kunento lenje leyendeka kuleli vele Maswati wathi qwaka kwangevakala ukuthi ulomlo ngiloyo uyathi hungutelela nje koneni lakhe ukuthi kwake kwendeka lokho but live lathula noma ke ndunankulu welive wangasho lutho kulenzaba
ngithi ke bangabuya yadi ngicela kuleti impendulo lengitibekile aside asinike i-direction singadidli umcondo kanzi unayo mhlambe lwadi ukuthi kwendekani kuleyo ndzawo. Ngisekugcineni isihlalo ngidawusoka inkulumo yami ngekuthi kusukela kuqaleni kulele ngokukhuluma ngela ngenhla le hovisi landvunankulu laganga ukuthi imali ingayila kumele ihlale khona. Number 2, kungumhlolo ngisho njalo sihlalo ukuthi lo silusile noma lobukeleve lonemagunya lamakhulu avume ukuthi noma asade simo selive kodwa yena tindvo latithenga lebe ngathiwa ngo50 athenge ngemali enkulu. Sengiyaphetha sihlalo wami ngiyoma minutes egcina linye bengifuna nje ukubeka kuyi4 ukuthi laganga lehovisi wagangeka ukuthi imali yalo commission ingayi. Uma ngabe le tinkulumo leti number 4 taleli phoyisa tiliqiniso umphathi wethu la namuhla ndvunankulu akasende sibe clear asiphendvule kuloko. Ngiyabonga Chief. Sibonga kakhulu Mhlonishwa Siphofaneni. Ngicela umhlonishwa was uncimela Mhlonishwa. Sibonga kakhulu Mhlonishwa.